awuthi leyo ngakhona beyithi Spanish ikhemi. Ithi mina ngeke ngize ngiboshwe besiganga naye. Uyazi nje mangicala ukuboshwa ngacabanga yena kucala ngathi athi ngeke ngibone le Spanish ikhemi lakhe lo muntu la. Uyabona? Asike sibo ukuthi lesebenza ikhemi. Yeah. And esile bamthola bamgijimisa bambopha. Wakhala manje umngane ngathi hayi wena wathi ngithi uSpanish ikhemi. So ngifuna ukubona ke manje ukuthi le khemi lakho liyasipana ke la. Yeah. Uvelem. Yaw bambambe uWilliam naye ke hey but lapho wena ngihambe yonke iSoweto umndeni yo mfethu yonke iSoweto bengigudulula bengivundulula abantu futhi uma umngane wami ungazi ukuthi uyaganga sibuyapho mabhukani fisha komunye umfana ububuso naye bekadubula fucked up but ngisho ukuthi lo ngiyamazi uyadubula umngane wami hayi sengizoxoxa naye bakasekaphuma ngenhlanhla singamtholi ngithi good shot yo ngoba because ngiyamazi uyadubula kadlala umbuso singamthola umbuso sambe semndeni kuthi the following day uzothola uLucky Tash ke lo beka washa iventure ngithola uLucky Tash ekseni Lucky Tash washa iventure lapho ngivele ngidlule ngithi hey nangomunye ngoba uvele wama wahlahla amehlo ngithi hey nangomunye ngoba kunamuntu estradeni amba o6 uyazi Saturday njalo ekseni Iventure ngo6 uyawazi ngithi nangomunye hey abama amaphoyisa bathi hey uye lona ngithi yebo and abasabuzi mawuthi uye lo bavele sebambo ngiyenzani mina ngiyenzani ngithi hayi ndoda uzokhuluma phambili uyangidakela ngithi hayi wena sambe uyaba bahambe nala uthula githaji bawumuchupu lakhe bamchuphe naye bamenza lento le abayenzekini naye mela khipha abanye mina khipha abanye kuthi ukuthi lo muntu akagangi mina nje bengifuna ngiphumuza induku ngoba bese ngizwile induku and naye sithola yena ekseni esitradeni washimoto yabo ene ngapha uphakamisa ikhande and sambe imoto zi5 zama CID ziyalandelana oyisipile ngivele ngithi hayi nangomunye hayi bamchupha untanga amchuphe lebhunu lize kimi ube kuFanvik athi hayi indoda hayi dala sichupha abantu shabantu lo muntu lewayakhala ngakhona ukhala ngathi imbuzi lo muntu omsukeli hayi ngibone ngithi hayi lama ngizothi ngiyadlala hayi bazongikhahlela lamabhunu hayi isitshela dalo sengizomkhipha ecourt ngoba uyazi ecourt la khona sozikhulumela khona akusena phoyisa elizokushaya lapho yabona ngivele ngithi hayi ndoda ngizokukhipha ecourt sila iproti yamemeza bafo manje wayo ngibopisa ungangazi ngithi hey relax ndoda zokukhipha ecourt athi kanjani ngithi uzobona yaba lathama uboshiswe yimi lo muntu sekancenga mina mangithi angizokukhipha uthama sithi vele masikhiphe basifuke ecourt I choose number 1 I choose number 2 ngiphakamisa isandla ngithi hayi I choose number 2 angimazi bathi manje ufunani ngithi hayi bekabhekile masiza lamaphoyisa ekihleka icourt kwabona umuntu ihleka icourt ukuthi lo muntu lo unjani lona uthi bekathanda indaba ngithi yebo lo muntu ngimkhombe ngoba besengizwe induku ufuna ukuphumula ngifuna ukuphumula azange ukake kancane ichuba liyachamisana angithi mina bevele ngikhulume ngespeed ngibone kahle bengibuka lento iyabulala angithi bengazi ukuthi but bengibona ukuthi lento iyabulala shuthi yona bospina lento zama heist bebafila abantu uwe ke ukhomba ngenhloko kanje bongacabanga ukuthi anga retaliate umuntu ukukhala induku uzothini mfethu because labantu laba ba aggressive labantu like especially labelungu ngathi befika ekseni baphuzile mabazokulanda kwiSaturday ngathi bavile balala baphuzile kodwa uyozwa ukukhuluma naye unukutshwala umluku personal lento ngathi urufebona straight yathi ihata lizongilanda ekseni bazongibhuka ekseni angibobe bongani Joshua Tsima bongani yes chief athi hey avule la ipoti avula tendoda uqhamile ukakile ngithi hayi ngathi chama ke mfana angazi ukuthi mina ukuthi bangisabile manje ngiyangale ngithola amabhuna angilindile ngithi morning bathi morning sehadi ngithi akuyanyiwa hayi ziyakhala ke manje yo ubona ngathi ufisa ngathi ngavule kumgodi ungena emgodini uyazi ukuthi hayi ngapha sabaphethe ama handcuffs bakubhekile la nka bazokubopha inyawo ukuthi asho ukuthi baphuma nami ke futhi because ngihleli more than 3 weeks lapha before ngiyecourt futhi kancane nje bazongilanda and especially weekend bebesebenza ngami but ngibophisile abantu ngoba ngicina ngiba no William ngima no Orla Manyamo naye sibesaba naye so lo William ngathi ibhoza yethu lo mncane washeshe waphuma ngoba naye wavela wadala laba bayahlala wakhipha izinto wadala loba yiba abantu abawesa so lona uvela wanyamalela singazange siye naye ecourt ngoba besithatha 1-1 so ngithe bangithi azange sambona ngathi hayi
Shouthi uvela wazikhulumela umfana ukuthi awuzidlela umuntu wakhe. Ikasi lithini leso sikhathi liyaduma vele. Angithi ziyafika lezi domani le kandawo ukuthi emfethu liyaduma but abantu manje sebabalekile especially ama-out bekuntswembu ngoba because ngatsho ukuthi abovutsi basethembisa ama-out abalekile abanye bathi boma-orange bamuteyi uMakhabe bengibiza uMakhasafakaye bathi awu uMakhasafakaye akakhomba kakhulu bathi uyacula ama-out abaleke bathi yeyi shuthi uma ngabe wazi ukuthi kwaganga namba ubaleka same time ukuthi hayi simzwile lo muntu edladleni sebajumpile ukuthi kunefototo manje angithi uphakwe separate from edladleni ngaya namaphoyisa that confirm address yes ngaya nabo laphayana ngafika ngathi nabo sesikama mahata oyichu yo so mina ngapha ngitshele laba ngithi hayi asambeni ekhaya mase ekhaya ngibatshele egedi ngithi abo sibamplaza amaphoyisa ngisho ukuthi ngithambisa izinto bavele babevelt kakhulu bakhulume bathi hey abothi mabafika endlini nje bathi sicela ukubona amakhadi batshela abo sisama ukuthi sicela ukubona ikhadi losisama likhiphe khata yabo bavele bayiqinisa ukuthi alana yiki ichurch esizoyithatha mhlawumbe bengathatha ichurch but mina yime ngayimosha endleleni ngisho lama ngithi abo singabakhoda bazothi hayi ngisho ukuthi ama-member kanti hayi ngiyayimosha. Ladies and gents, don't forget to like and subscribe. You're still tuned into Against the Wall. Ngisachile noMabhoza wase TV. Ayo. Danyana. Ungena kanjani mchana? Off makulo kubhizi kuxoxa isake yakho man I think isake nanekile. Bathini off? Obviously kunomchuchisi sekunalo khathi okuphakile ngapha kune confession statement. Ibenzela ispan sabalula or ufike wayijike off. Ispan sibe lula for bona but umuntu ongishayile kakhulu i-lawyer. Iloya yengibhayizisile because manje bangisha ngomqondo le out engayibophisa ithama lakhe lathi angithathi iloya yalentwana yakhe kanti bangiqindezela ukuthi wena uyahlanya uskiphisa imali lana maqeda banginikeza iloya kanti yengigwebisayo uyabona iloya leyo yangigwebisa because sengivume yonke into ukuthi nodavuma yonke bazokugaya isigwebo esine fine ngobazokugaya suspended yabo sengibhekele lezo zinto nami ngithi ayishuthi ngiyaphuma ke namhlanje ngefinal kanti hayi ngiyawela and uyazi bekunalo mthetho lo-2010 wonke umuntu onesibhamu makalethe isibhamu so always uma bazokhuluma ikhesi esibhamu bavele bayaqale leya act leya ukuthi act so 1 2 3 sa-2010 wonke umuntu makalethe isibhamu esingeke emthethweni wena uyabona so kwamele uthole ujeziso noma kanjani swazo lincane nje kwamele ulithole yabona ukuthi ndoda wena bekumele uthole 14 years but because sowuvumile icala ithi sekushanje ngeswazo lincane 7 years. So ama charges in unlicensed firearm ammunition nenye vile ibekuyiyo azange batutse bakuhlanganisa namanye amasini bawatutsile but manje yazi igane besengiyirabile benginenyawo yami lapha bekwazi ukuthi asivule isibhamu sicaca ngazi ukuthi bekayenzani lapha yabona because besiganga sazi ukuthi azange test positive anywhere in terms of the crime azange no all right so bayakuhlakaza baga 7 banga 7 right so should mele ushaya 3.5 eDanyana siyagibela ke igumba mase sibheke eDanyana kwenzakalani kudumane emqondweni yo that day mangizucala ukuyelela ngizucala la cala ukuthi beke ithama lami ngithi labhoda ne so malibhoda kanjalo ithini relationship netime manje I'm sorry man ukubuyisela emuva beyinjani relationship yakho naye time lakho hayi ngoba bengingasezwa abesingekho sharp besingekho sharp total kujime angiphazamisanga ngikhohlwa la ngikhona khona sekade yabona sifuna ukuza ukuthi egumbagumbeni kwenzakaleni siyabuyela la i-timer i-relationship yakho naye because ngiyakhumbula at some point ke yasusana thuthuthu bekwenzakalani hayi but besingazwani kahle nje because benginenkani besinginenkani besingazwani time lami mara nhloma lonke besiploma sonke mina bengineplot ngaphandle bekanamaplot ayi2 so encane banginikeza ukuthi because sengiyahlupha ngithi ngibuya ebusuku and yimi last bond that time yimi umuntu ohlupha ukudlula wonke umuntu endlini so yena bekangasangizwisisi ngikangasangizwisisi nje total ukuthi ayazi lo mfana lo akezwa lona because makathi 1 ngithi 20 yabona but manje ngimtshela ngithi ngifuze wena already ufuze wena lo muntu because ithama lami belingezwe balisaba namama ongebe okay bezokusho ukuthi kamrashiya double story nakadlala uyadubula bonke kungene lapha edladle bengukungena bekangafuna abantu thama nami umunye umuntu nje bekafuna ukuphila ewane so already umuntu bekathanda abantu yabona ukuthi no umuzi onganabantu awubusela yabona lona makuvakasha abantu bazoceda ukudla labantu akashela kasile nje but mawuzwa nje istory ngoleli ukuthi lo muntu lona ubuye ikanta lenezibhayi mara liyana gijimzana Mr ngomlilo kwenzakalani
la kusigijimisela khona ngithi sixabanele ukudla ukuthi why ngizothatha ukudla endlini Yeah. why uzodla endlini somdala ngisikunike indawo yakho ngaphandle so manje why uzodlala endlini Yeah. ngithi hayi wena ukhulumela ukudla man hayi athi uthongwana wawo ngimamlaba ngithi hayi but ukhulumela ukudla bani ngikhuluma so ngiyaphuma mangiphuma vele asukume kanti enhliziyo encane amasuma ngithi yalazi lirashiyela yahlaya phela nangekhanda bekashaya makakubambile uthi ubamba induku akusho ngekhanda Knockout. Yeah. vele ngilahlela ukudla ngibaleke mase ngiphumile ngoba bekuyiba amaplot ngale sengisesigangeni ngithi oledli adubule lo muntu ngabe uma 7 bakadubula ngiyabuthi umuntu udubula kimpi uyazi isibhamu ebusuku masidubula umlilo Yeah. yabo ukuthi lo muntu Yeah. akabhekisanga phezulu ngithe lo muntu uyangibulala mos ngimtshela ngithi yovula icase sengiyovulela icase yabo Yeah. so bekalisaba ke ijele Yeah. tama lami Yeah. bekasaba ijele bake bafika bazongifuna abanye ama-out bahamba ngama-taxi Yeah. bengikangile so labantu beze bagcwele itaxi ama-taxi ayi-2 so sihleli ngabo ma-8 sengibalekile kazi bengihlala nakusesela mekazi Yeah. but manje nokuya nale so ngibalekele le endlini enkulu ma ngishisa ngihlala endlini enkulu ngiyazi ukuthi hayi angekho uzungena lapha kulela kashiya Yeah. labantu bakokode ngabo ma-9 egeyithini thama lami aphuma ephezulu Yeah. kubalcony ade libaxayini bathe sifuna ubongana ade akusikabongani la ukwami la bathi sizojumpa ade hayi jumpani ngona angazi lama ukuthi ngoba nathi sikhobile emawindweni awuthi one ithi iyajumpa hayi thama lama idubule la esandleni labantu babaleka bashiya ama-taxi lapho bonke nebebephethi babaleka ngithi manje babudile lo muntu lona babaleke nekusesigangeni Yeah. babuye namaphoyisa Hey. babuye namaphoyisa ukuthi thina besizofuna lo muntu uthama lela sidubula ithama lami liboshwe lithatha isibhamu ahanjiswe uyabona so ecase uyayitola ithama lamuntu hayi labantu bebezongihlasela bebejumpa uyabona Yeah. so nabantu bayacheka ukuthi vele lo muntu idubuleke lana uyaba Self-defense, yeah. bamkhiphe ke bathathi bamgaye igane yakhe back so nje belingezwe ithama la Yabona sicishe samisa isitori esinjani. Sibuyela straight kwikumba manje. Asibuyele kwikumba ngeke ukuthi bekwenzakalani mase uyalebo sangitshela ukuthi ithama lakho njengoba beseliqeda ukubhoda. njengoba sithi maliqeda ukubhoda ithama lami mina bengisejele ithama lami malibhoda mina ngisejele so kwamele ngizolingcwaba but angithi ngisesetrial so angikhona ukuthi ngiyolingcwaba ithama Yeah. nasekhaya bayazi ukuthi lo usile lona phela mina bathi bakunomngcwabo nje bebengangifuni bathi lo muntu uyahlupha lona futhi ngathi ngizoba yenzela idrama nje yabona lento okuthanda ukubuka nje manje siwabona nje ngiyayithanda into yokubukwa ukuthi ayilona makushoniwe ngathi angangabi khona Eish. bangivaleni lapho benginebheli ke ithama la malibholile kumele lo ngcwatsho Yeah. abangiyekele bangikhiphe Monday Uloku nebail. ngilungu So nebheli itime wakhona witness funeral ngicabanga. ngingazange Yo. Bone bail emalini. benginebheli 3000 I-olady anyone edladle nje bathi Nodimani uyahlupha. ama-sister bathi lo Yeah. muntu uyahlupha lo Yeah. Kanti bewini, boyisikhothane, bowunyawo, bengezwa mfethu bowunkawuza. hayi bengangikawuzi Yeah. bengangikawuzi Or natural nje bonothi. nothi nje Yeah. ngingezwa ngathi ngingezwa namanje nje uyabona ke namanje angizwa Yeah, uyahlupha apply. Naku ukuthi abantu bayadunuza, abantu bayashawa. All right. So uyahlakazwa soyongena esigwebeni manje. Mawulenda esigwebeni, yini into yokuqala nje echitha umhlaba wakho mawufika ejele because kunento ezifew abantu abazibonayo omunye nomunye une narrative yakhe when it comes to prison. So but that thing that stands out for you mawuqeda ukungena in prison. no iyo lento lena but ukuthi mhlambe mawungena environment nje yabona mhlambe nokuthi nako lokukunuka lokuthi eshimfethu mawungena sekuyashintsha vele yonke into ngapha kunabantu ngathi uyagula umuntu omunye uhamba nge-wheelchair awazi ukuthi yini because abantu abaningi bayabhoda ke especially nge-AIDS lena HIV Yeah. ngapha omunye umuntu uyabo ukuthi engathi suyacala uyathuka futhi enye into futhi uyazi mawungena ejele uhlala utshela ukuthi hey kuyanyiwa kunabantu abashaya umthetho uyabona futhi awungeke ukhululeke awukhululeke uhlala uthukile ukuthi awanda kuzoyenzakalani and mawungena babona ngathi kwabona mawubukela inkomo so uthola bakubhekile bonke bamile sokuthi makangene wasakapha esuyazibuza kuyenzakalani ngapha sibaningi sistimele lokuphethe iplastic lakho ibhekuyani uyasho ukuthi yo wekaze kangena emlomeni webhubesi kanje
Kaze ngangena emlomeni ebhumezi inkosi yami. Hey ufise ngathi hayi wayengafi inkosi yami uyabona abakubhekile. Abanye nje understand ukuthi kuyenzakalani. Yabona? But ngazitshela lento leyi1 ukungena kwami. Anginalo mqondo ukuthi kudala ngilongijike eTsrael ngiyazi ukuthi kuyenzakalani. Dala nje bengafuni nje shit ngithi la angcono bangibulale. Angiye nje even. Yeah. Sengaphakathi ngithi. Ngiyazi ukuthi la angcono bangibulala ke sikho isiboshwa esizongidelela. Ngizitshela lento le akekho umuntu ozongidelela ngizolwa. Yabona? But ungene kahle banikeze yazi manifike le dissection mhlambe uma cell number bani yabona? Kusasa ke la khona abanisa khona ema sectionini ukuthi yakuphi yabona la uzohlala khona nje ngi-street ngizitshelane angifuni masimba ngizule ejele bathi kuyadavazwana ejele bathi 1 2 3 so you witness lento manje witness khona isele ngahlala kulo phela ngicela sengibalekele kubo jubjubu ngiyohlala nabo jubjubu ekwaya sele and kwabona ukuhlala ekwaya sele isidina kanjani because abantu bapractice njalo awukhona ukushizini ukusikhuphula everything kwamele dothi lazo family hey but manje ngise dissection when you sell lapha ngini awuthiyami lapho siba emapoza yabo hey uzohlala ngapha ngazi makhasafaka bengibiza makhasafaka uzohlala ngapha hayi ngihambe mfethu ngiyohlala eselini labo so ngilala phezulu kwesikafuni so kunetime elilala phansi lapho khibe engakalijwayela ingqobo nje bathi wenza life sentence la ngilele khona la kunenyawo ethi ebusuku ngiyezwa yakhala yasibusa manje kuyenzakalani angisatholi ibuthongo manje abantu bayahona lapho ngisho ngithula pha yilabantu lapha kuyenzakalani ejele and ake kulale uvela ubethe umansazi ukuthi mfethu